Ngicamba ngavinjela ungcamba ovekhalelwa zingane obayeni ngidinga inkunzi esitebela qeda generation ingane zicela ukiss nomhamba nonina ucupha isikhalo obuhlubeza mfoka bhotika uship upoison imbungulu nomasket one side umthondo omuhle ozala abafana namantombazane spear of the nation mabonga endlini thembekile yimi lo uwela awu sotho umthondo omuhle ozala abafana namantombazane umphakathi bangiqamba bangethe bathi ngundlovu katsheni boya benyathi busingabusomlungu komzidla insini ngokusola belusi umfokazi ngelwayo okudabuka ngidabuka emtsheze emangweni emoyeni ngaphansi konkosiphiwe masibunga sengudwini ngiyimqulusi mina macapha kusala isithini somtshiko ansimba igobe idayimane Thinking brothers ne ke na le bothata if o batla go nwa referee ne a ke re player if o batla go nwa referee o ya go dikhoso o fetsa di level tsa teng o boye ke tla go fa phalo o ref maro san refis one tlhaloga Okay, yeah, ke na referee yeah. Leni business ayiqala ndina 18 years uphuma kwa esikolweni uyakwazi umuntu afika apha nje bafanele ndiyabana elithoni ngale manzi nale kaphi month end ndizapha hour 40 adibana ungabe uphinde umbona andiyakrishi mina umuntu ondinika imali ndimnika inkomo cha lucky na ngokuba ufike akona enkuko nonika yona hayi andiphisi ngankuku ngeke ndiyatengisa mina akona into hayi andithengisa I got a kitchen gallery. Ragai. You watch your mom was found. You come out of dance. You don't do that 600,000. Get there, Jammo. Get a commander guy. Great Jammo. I can do what I show more again now. Where's the grinder? Yitama mo ya mo judging, you taxi. Put on a tractor ya with the rubbish bin. Ya guy. We are tired of this municipality that's not giving. so molo van die Molo ndo, mbadu kamla. join Oh, mutige, molo mutige. dimkwat Molo mkwat. wena ngumni Dumu ni poni. kastut Mutige, mkwat poni. hayi Uno ni tsoyi mbani. shin Baba. usuka apha ndini Wase ngoma masele. hayi bo maseleni Ngo. kubani lo Ah, uPV. Wase ka haba ina zanga khule. Zanga yelali. hayi mkwati man Zanga la yela. ndiyabonga ukubona mkhulu Tjhelete e tshwanetse e kgutlele mmuso le kaofela difebe tsena tse fumanang bana tsa di-grant tjena ba di fumana kae bosiu le kunyapa jwale ka dibuku mona le tse le etsa madinyane a tletseng ana a sa fumaneng le mosebetsi ha o fumana ngwana o ne ya tjhelete empane ho sane o lapile o mme jwale ka sehwapa o sentse o etsa e mong ha makhuwa baba xifula nga zwileti na mazenga vhathu vha mudini vha mashangoni afho vha xifula nga mahatsi zwino hano maḓuvha makhuwa vha khou fula nga mahatsi vhathu vha khou fula nga zwileti na mazenga zwino iwe problem ndi heyi ya dzikhondo kale ra ri tshi ḓo renga khondomo ra fhiwa plastic ano maḓuvha ri khou renga plastic ra fhiwa khondomo na tshani pfesesa bo Setswana ga gona puo lefatshe ka bophara e tlhalosang monate ya ka Setswana ne re tlotla kgantele before re tsena mo interview ena gore ga o ka tsaya dikgwedi fela tsa ngwaga manyesemane ba re January, February, March, April, May ga gona gore a ka go tlhalosetsa gore May goreng go twe May e ra goreng sentle rona ga re tsena mo June ra re sete bosigo goreng ga wa tshwanno go eta bosigo go tsi Okay, steady. My mama tema. Obetwa bami. Iandonda. Ipingogo. Nadia pesa. Abiyiza. Oh, anyonyena. Ugasho begezandi.